really immersing yourself in your job. Your job has to become your whole life. And I think it's a really smart move for a team to actually realize that riders are people. So that's why I'm a bit confident. And yeah, today it's just we went for for quite small point. نسبيات وسط سلازم بقى بينيام كو تالنت سلازغونه يناو بصيح دانيال كو تالنت سلازغونه يناو بصيح كلهم تጻوتنا. Of course, the demigod of cyclocross, Mathieu van der Poel, the double world champion who reportedly earns €4 million a all of Africa. I think it's such an important race, especially for me, for my team, of course also for African cycling. It's really تعرف كله بزيبر أملاخ يخفلك نحن نبرو نجار إلا كم يحواتك كم أبحاج رسالة تقمتو خاء تتحان تقبران خل نجار عم زغول سبوتها مسينا. نجار اليوم بر زحاج جوانلو لا تمستك حجنا كلام تقارن نجار الحجة سكت لنا كأول مسألة لو سكت وبس مراسي مش كتاتلو سنتي زغال النجارات financially Liam Gamai, who is in the UCI's bad books, he fell foul of the dangerous riding rule for cutting up Mike. The day in the mountains. سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتي لومون كم وترون كله فتشنا نعاقم يبقيو نعاقم يتكم يزبلنا يو حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا سام وداتا مسانا صنحو بزعبا سبورت هوا كايدا ناي بينيام ميديا ناي عالم انتاي بلالو بكل وجن اصلت انتو انتاي بلو كالوت كلبات تاي بلو مودا درتو انتاي زقونه انتاي زمسله اتاويتات اللوم بقطبا بننوح زت امته كانتا كلب ناي بينيام نبينيام نمحاستاي تتقمالا كاب ገንዘብ ወጻይ انتاي ادراف تغبرو لتغل استفل عليه كمون بزعبا تزحلفه وددر زفصمو ጌጋ استفل عليه عينت انتنا وهابلو ስለዚህ ሁሉ بكل መንገድ ክንሪዮይና كابتن سبورت وصاي نتي مس سبورت زخيت قال نطفتا دما كرينا كاب وشتن كاب دغن زمصت انتنا دما كرينا ابو زبلو كرينا سامودا تامساي صنحنا بلكو مزيا حجي ناب تقدامي تحس. You'll get more wins now. Hopefully that line will be a straight line. Yeah, unlike Gamai's. Oh, burn. What do you mean by that, Tor? So مجمريا نبينيام بستفل عليه منقد اليوم زغلصوا زلو ابت ميديا ببوزيتيف بزحات كغلصوا خلو ولاتي زحلفه وددر اب ستيج 14 بينيام زفصمو ጌጋ اتريف زخونه مقصعتي وي ونت بتاتكم دلولو ترايو بنصارو نايتي ياسبر فيليبس مودادرتو بتدغاغامي نزغبرو زنبر ጌጋታት اب حنت وددر تراي روي زخونه ጌጋ ስለዚህ ዝገበረ ريليجيتد ገይሮ መንበር ንቢንያም ንባዕሉ ከውዱ ቀፈቲኑ ነይሩ ግን ኣብቲ ደያኑ ጥራይ ዘሎ ኩነታት ደይኮነ ወላ ኣብቲ ስታፍ ዘሎ ኩነታት ንራዩ ሕጅብዚ ክሳዕ ክንደይ ታነ ቢንያም ኣብዛ ትማሊ ዘጋጠመ ደይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ንቦላ ሓደ ከይራየ ስፕሪንት ክገብር ከሎ ኣብታ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝተዓወተላ መድረኽ ዝገበሮ ኢሎም ክኸስዎ ከለው ራዩ ብዚ ሕጂ ግን ኩሎም ካይኮኑ ዝከላኸልሉ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ቢንያም ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ኮሜንቴተርሳት ይኹም ዘሎ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ I mean, it wasn't bad, but he did close on Ackerman in my eyes, which, you know, if the shoe was on the other foot, would Jasper Philipsen have been penalised? Off the evidence and in previous stages, yeah, I would say he probably would have been. سنتايم ዝብል ዘሎ ንቢንያም ቁርብ አሻላሻሊ ግበረሉ ከም ዘሎ ዘተንበህ ዘረባዮም ክዛረብ ዝፍትኑ ዘለው ባድን ሪያሊቲ ከመድዩ ነው ከማይኮነን ድሓንግን ንስማዕዮም እጂ እዚ ኣብ ስቴጅ ሸመንተ ቢንያም ዝተዓወተላ ድያ ወላ ኣብ ገለ ስቴጅ ዘጋጠመ እዚ ናይ ትማሊ ናይ 14 ይኮነን so ቅድሚዩ ዝነበረ ዲቤት ነይሩ እዚ it'll definitely be worth us keeping an eye on it over the next few hours to see if Gamai does get reprimanded. I'm feeling like he isn't going to, but it definitely does look like a bit of a squeeze. And it's exactly like you said. Historically, I wouldn't think anything of it. I would go, well, it's a sprint. Sprints always have these kind of tense moments where people are moving and trying to get placement. But because of the hand slapping that's happened thus far this tour, I kind of feel like something should happen. So if the stage بينيام كقطع نيرو زخنا نجار كوردلو زبل ديبيت يوم تزارب نيرم تحط جن من البات
مبزحت جزء أبز كل جزء كنردا كن كلالنا بينام كفتوا خليهم كدقفوا خليهم بدأ نفذ دي سبورتنياتات أفريقيان ويكات علم سبورتنياتات بأوروبا عند حرب حفشة ولا بأمريكا تاريخ يوم بزح جزء إذا أنتناتهم سمعيه دوكومنتارنات سمعيه بزح ألوتاوي أتمامتها كم زلهم بفلاي بتي فدريشنات دي بتي كومنتاتورز دي بقولوا ولا قا زتاكو علن تمثلوها مبزحتنا حبشا يكون صلم تزين ردو حبو زبله سبطل زتحب اي عينت عليتاونتون عليو بقاحد زقبرو ولو بحبو زقبر دمالو عبتين انستتيوشن سرلو سيستم دما جزيون كومنتاتورز كنا فاميلي يكون كلاتهم يكون تمساسالي زريو زلو ابزو وددر زغن زي حجت دحريوم تزارب كما يرا خد قلت نبينيام كقص علو مخنياتو ترير زخونه حقي زختل زلوتي يو سي اي كومون تي فدريشن ناي تور دي فرانس السكم من دحر خوين هجي كما ياسك كن رياينا بزيا دحري نبينيام بنعشت جيجاتات كنت موتوات اليوم نتوم كالوت كانت فيليب نتوم وداد كانت فيليب سن كبخميم كريبو. But I also kind of hope it doesn't. However, adding some context to that as well, you have to remember that Jasper Philipsen was not penalised on the first account. He had multiple times where he was basically told, look, you need to tone it back, and then continued to do it. And that's why we saw the relegation happen. So I would say the very most, if the UCI do think that Gamai went off his line a little bit, the appropriate response would be talk to him about it. So rather than any kind of وين تخكلنيا زخونه تعزبتن حبريتانيا تبدلا انت تبدلا فيليبسن ريليجيتد وي كان دحريت مغزعت كوردو خلو مجمر جيجا سلا دفصمه يكونن كندي جيجا تفصيمو وتنقطي وهبه ينيردي اي نبرم زي قدس خالص قديفنا نبينيام اب حنتي ستيج اب انترميتنت انترميديت سبرينت امونغوز جبر سبرينت بينيام كحلفونا خاله خلو بروي من قدعتيو كم ساعه تذكري نزيا نطبيته مستا بينيام زغبراك تودادر كلا اسات قددت يعني راه مغنياتو بزحت سبرينت خغبر زغلو بينيام دماك حلفو وروي بقلت زكالي نيرتي ابز خمسات تور دي فرانس لزبلي بتقين باتي السنه تخايده خلو صغيلهم حليفهم ني بينيام جن اتا يس تانا بينيام مغزعت كلنا تقبلنا بينيام سغاغيات هلا كريكم نسا قبلت يعني راه بتقين باتي جن نتفيليب سنه بينيام بحال عيني يريوم كم زي لون تفيليب سن بتدغاغامي نخالوتون بلوك كم زغبرن اجريسيف صوتا خم صوتن تحنت غزي استقاص عدما سلا زبزحو نيري سلا زبزحو نبينيام جن ابتا مجمريا جيغو ويون تاغيغاون قهت جيجا زي نبرت أبايم زارب زلو نزاني استجعسرت 4 زنبرت إن هلا دريكم ما يكون زكاة relegation. I think the Jasper thing has happened because of the repeated pattern of behaviour. Yeah, especially because they'll have seen the Netflix documentary. So زيا دحري استجعسرت 4 بدحي زخونه وددر دحر تاجيجا مسفصمه زغبرا بريس ريليس ويكا مس بريس تزاربا يسكنبينا نسمعيو ابتني مودا تستج زغبرو لومي ذا استج على 15 زغبرا زلو ذا فيديو سلازي عرفتي سوني عرفتي زلو استج 15 سولو سيك غبر so let's go. Another eventful day today. Let's talk first of all about the intermediate sprint. It was in the back of your mind to be at the front for that one? No, to be honest, today it's not my plan. Just suddenly Jasper tried to be there, and then of course I need to follow him. No, زي كنتن أبغى كال فيديو يجرر كم زلوا تنو كمل سينا نزيا ناس معكم تنو نزا تخكلين زرباناي ناي ود حلابة ناي حلابة يسكن سمعكم شنو في أي كان من تاين حدا زحمة تتصاعد هاي وسيدة زنف عسب زي تقبر خافت هاجر تزنف عسب يتوسط تالنت الدخان سب يتوسط سلازم بكا بينيام كو تالنت سلازخونينا وبيتهم دانيال كو تالنت سلازخونينا وبيتهم كلهم تتصاعدنا مجدي سي زحلفوا تالنت سلازخونين تو بس لزلهم بوقع سلازخون يمبر خافتنا حماقة هاجر أدادي تمص عشان بتصنع مركز يمان لو تادنت أتي كبعل صومال كبعل جيبوتي كبعل من وسيدة مع العالم دي تسرحهم أي سرحهم أي سرحهم هاجرنا يتسرح ده الصدق 4 عامات 5 عامات أب هاجر تسرحوا نايب حكي إيو هذا البلد بهاجر درجة قد صارت مجمرة أب شامبيون أفريقيا يريقوا يوزدوا زي أكوات مسرح سلزي أنت أم جيرم من الكلام ولا حن أبزي تسرح يا خيدو ما نمت تصاعتي أبزي تسرح يا خيدو أب أزرق بحلفة قانتا يركب مس بروفيشنال so أبزي حنت كتردعكم زلوا زي زربازي أسلم تايو حلبة يتزارب الله زلوا تنهي لهم كرياينا
ብዙሓት እንታይም ዝብሎ ኤርትራ እንታይ ገይራትሎም እቲ ሚኒስትር እንታይ ገይሩሎም መንግስቲ እንታይ ገይሩሎም ቢንያምን ስድሩን ዝገበርዎ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስድራ ቢንያም ብትክክል ከም ማንም ስድራ ወዶም ጽቡቕ እዮም ከምቲ ቅዱስ ስድራ እንደቆም ከዕብዩ ዝገብርዎ ኩሉ እንዳግርማይ ዝገበርዎ ወላ ሓንቲ ዝናዓቕ የብሉን ወላ ሓንቲ ዝጎድለ የብሉን ኩሉ ዝከኣል ገይሮም እዮም ዓብዪ ኣበርክቶ ናይ ወለዱ ናይ ስድራ ቤቱ ከም ዘሎ ኣብዚ ብፍጹም ዘጠራጥር የለን ግን ኣብ ኤርትራ ክሳብ ዝነበረ ከምዚ ካብ ዜሮ በቂሉ ከም ዝመፀ ጌርካ ምዝራብ ድማ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር እቲ ዕድላት እውን ክፈጥር ክኢሉ እዩ ነቲ ውድድራት ኦርጋናይዝ ክገብር ክኢሉ እዩ ነቲ ስምዒት ናይ ስፖርት ከም ዝሓድሮ ገይሩ ስለዚ ኩሉ እቲ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዩሲኣይ ወይ እውን ዘን ክለባት ዝገብርዎ ዘለዋ ሕጂ ኩሉ ነገር ኢንተርማርሽ ከም ዝፈጠረቶ ገይሮም ዝዛረቡ ካለው ገለ ካብቶም ተቃወምቲ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር ከኣልዩ ዝፍትኑ እታ ክለብ ዝገበረቶ ኩሉ ምዃኑ እታ ክለብ ዕድል ሂባተያ ግን ፅንሒላ ኸሪአኩም እየ ኢንተርማርሽ ብኸመይ ንቢንያም ረኺባቶ ምክንያቱ ቢንያም ካብኣ ወፃኢ እውን ብዙሕ ዕድላት ነይርዎ እዩ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ካብ ናይ ኢንተርማርሽ ንላዕሊ ዕድል ክቦ ዝኽእል ክለብ እውን ነይሩ እዩ ነዚ ቁጠባዊ ኩነታት ክንሪኦ ኢና ኩሉ ነገር ካብ ሓደ መስመር ዝተበገሰ ጌርና ብሓደ ዓይነ ጥራይ ዝጥምትዎ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ግን ሓደ ኣትሌት ከምዚ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ንብምልኦም ፋክተርስ ኣብ ግምት ክትእትለካ ብካልእ ዘራርባ ወላ እውን እንተሪእናዮ ካብ ካልእ ቢንያም ጥራይ ኣይኮነን ነዚ ወላ እዞም ስፖርተኛታት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወይ ገለ እውን ተሪእኻዮም እኮ መንግስቲ ይኮነን ኣብ እንዳ ሆቴል ኮፍ ኣቢሉ እናመልመለ ዕብይዎም ስድሮኦም እዮም ሳክሪፋይስስ ገይሮም ዕብዮሞም ስድሮኦም ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦምሎም እዮም ስለዚ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እውን እንተኾነ ስድራ ቤት ተራ ኣለዎ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ክስከም ከሎ ኣብቲ ሃገር እቲ ኢንፍራስትራክቸር ስለ ዝቐረበ እቲ ፋሲሊቲ ብምሉእ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ስለተጠቀመ ናይቲ ሃገር ክብሪ ኩሉ ግዜ በቲ ስፖርተኛ ይግለጽ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ማልያ ናይቲ ባንዴራ ናይቲ ሃገር ክወስዱ ከለዉ ፀገም የብሎምን ናይ ኤርትራ ክትሓስ ከሎ ግን እዚ ናይ ህወሓት ኣይዲዮሎጂ ናይ ኤርትራ መንነት ንምጥፋእ ዝግበር ዝነበረ ነቲ ናቶም ኣይዲዮሎጂ ቁሒሞም ዝዓበዩ በቲ ብሬን ዎሽ ናቶም ዝዓበዩ ግን እንታዮም ዝገብሩ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ነገር ኣብ ሚድያ ክትመፅእ ከም ዘይብላ ዝሰርሕ ኣካል ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ነዚ እንዳዓበየ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ስናታ መምህርያ ሎም ማዓልቲ ኣይትድግምና ምሄራትና ኣላ ፅባሕካ ካልእ ትምህረና ውድድርካ ከምኡ ትማሊ ዝተወዳደራ ቢንያም ካልእያ ሎም ማዓልቲ ዝወዳደራ ከዓ ካልእያ ሎሚ ካልኦት መህርያ ትማሊ ካልእ ምሄራት ሓሊፋ ምሽ ሎሚ ከዓ ካልኦት መህርያ ፅባሕካ ካልኦት መህርያ ስለዚ መዓልታዊ እንዳተማሃረ ብኡ መጠንካ እንዳሰፍሐ ይኸይድ እዚ ናይ ቢንያም ክኾን ከሎ እስከ ሕጂ ካልኦት ዓለማት ካልኦት ሚድያ ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዎ እስከብዚ Gomei's journey to the top of cycling world is as inspiring as it is unprecedented. Eritrea, a small country in the Horn of Africa, has a rich cycling culture deeply ingrained in its history. As Gomei himself puts it, it's like here in Belgium. People are used to riding a bike. It's part of our እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራ እዚና ድማ ዝበልናዮ እቲ ዝበለፀ ክፋል ቢንያም ንኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ትግለጽ ብዛዕባ ኤርትራ ኢንቨስቲጌት ክገብሩ በዓላቶም ክፈልጡ ብጀካቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝህቦም ዝነበረ እቶም ኢንዲቪጁዋል ዩቱበርስ ወይ እውን ኢንፍሉዌንሰርስ ኣብዚኣ ኣሰብ ከተስተውዕሉላ ዘለኩም ሲኤንኤንን ቢቢሲን ከም ቀደም ኣይኮነን ሓይሊ ዘለዎም ቀደም ኩሉ እቲ ሓበሬታ ሰብ ቀዳማይ ንቢቢሲ ወይ ንሲኤንኤን ጥራይ ዝከታተል ነይሩ ሎሚ ከብ ይኮነን ኣብ ካሊእ ዝደሊ እቲ ሓበሬታ ስለዚ እቶም ኢንዲቪጁዋል ዩቱበርስ ኣብ ዩቱብ ዝወርድ ትሕዝቶ ኣብ ቲክቶክ ዝወርድ ትሕዝቶ ንሱ ከም ሶርስ እዩ ኣገዳስነት ኣሎ መጠን ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተባህለ መጠኑ እቲ ፐርሰፕሽን ወይ እውን ርዲኢት ናይ ሰባት ክቕየር ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ልክዕ ከም ቤልጅም እያ ቢንያም ከም ዝበሎ ወይ እውን እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክሪኡ ከለዉ ልክዕ ከም ቤልጅም ወይ ኣብ ሆላንድ ብዙሕ ሰብ ብሽክሌታ ዝዝውር ኣብ ኤርትራ ድማ ብሽክሌታ ይዝውር መጠን ብዙሕ ብሽክሌታ ዝዘወሩ መጠን ብዙሕ ምስ ብሽክሌታ ዝተላለዩ መጠን ብዙሕ ችክሊስታ ዘለወት ሃገር መጠኑ ድማ ናይ ብሽክሌታ ፍቅርን ናይ ብሽክሌታ ስፖርትን ናብ ዓበየ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኤርትራ ወይ ቢንያም ሓንደ በዲ መፀ ዘይኮነሲ ውፅኢት ናይቲ ሕብረተሰብ ምዃኑን እቲ ናይ ባህሊ እቲ ናይ ብሽክሌታ ባህሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝጥቀስ culture. Gomei's love for cycling was nurtured by his family. His cousin, Meron Tishome, introduced him to the sport. The young Gomei would spend afternoons watching the Tour de France in Asmar's bustling cafes, though, at first, he found it challenging to sit through entire stages. When I was 11, I couldn't sit down for more than 30 sometimes ዝብሉ ዘለዉ ቢንያም ሓደ ካብቲ ኩሉ ምዕበያናቱ ዓብ ፅልዋ ዝገበረሉ ሜሮን ተሸመ ቤተሰቡ ወይ ዘመዱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሜሮን ተሸመ ድማ ፅቡቅ ኣርኣያ ከም ዝኾነ ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ወላብ ናይ ቲቪ ዝገበረ ሪኣክሽንስ ናይ ቢንያም ምዕዋት እውን ኣብኡ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣርኣያ ክህልዎ ከሎ ሰብ እዩ ቢንያም ካብ ሕጂ ንብዙሓት ካልኦት ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ከምኡ ክንብል ኢና
ቢንያም ካኑ ብዙሓት ተወዳደርቲ ኣርኣያና ኮነ ዝመጽእ ዘሎ ስፖርት ድማ ብመንጽሩ እናዓበየን እናሰፍሐን መቐረቱን እቲ ብቅዓቱን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብሓፈሻ ሕጂ ብዛዕባ ኣታዊታት ናይ ስፖርት እውን ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ካልኦት ሚድያታት ክንርኢ ኢና ንሱ እውን ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ግን እዚኣ ብዛዕባ ናይ ቢንያም ዝያዳ ሪኣክሽን ብደረጃ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብቢንያም ደረጃ ሪኦም ድማ ናብ ኤርትራ እናኸዱ ዝዛረብዎ ዘለዉ ልዑል ኣቓልቦ እናረኸበ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እየ ዘምፃልኩ I wasn't really passionate about cycling back then, but as Gourmet grew older, his passion for cycling became stronger. He was inspired by the first Eritreans to race the Tour de France in 2015, particularly Daniel Teklehaimanot, who wore the King of the Mountains jersey for 4 stages. I said maybe this is ሪኡ ኣለኹም እቲ ስቶሪ ኩሉ ግዜ ንዳንኤል ተክለሃይማኖት ድማ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብቲ ግዜ እቲ ወላ እኳ ዓብ ስፖርት ላይ ተረኸበ ከምዚ ሎሚ ብመንፅር ናይ ቢንያም ክረአ ከሎ ድማ መመሊሶም መን እዩ ዝያዳ ንቢንያም ወላ እኳ ሜሮን ተሸመ ኣብ ፅልዋ እንተገበረሉ ብዓለም ደረጃ ብቱር ዲ ፍራንስ ደረጃ ብጁሮ ዲ ኢጣልያ ደረጃ ንክሓስብ ዝገበረ ግን ቀዳማይን እቲ ቀንዲ ኣገዳስን ዳንኤል ተክለሃይማኖት ምዃኑ ናይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ስቶሪ ድማ ተደጊሙ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለዚ ዶሞር ኢንቨስቲጌት ክገብሩ ዝጀመሩ መጠን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክፍትሽዎን ክምርምርዎን ዝጀመሩ መጠኑ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ስፖትላይት ወይ ድማ ኣብቲ ስክሪን ከም ትመፅእ ትኸውን ኣላ እቲ ሕብረተሰብ እቲ መንእሰይ ድማ ታው ዘሎ ናይ ብሽክሌታ ፍቅሪ ዘለዎ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ብተደጋጋሚ ዘረኣኹኹም ድማ ንሱ መመሊሱ ከም ዝመፅእ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ሕጂ ሓንቲ ክመልሰኩም እየ ቪድዮ ምዚ ሕጂ ዝኸዶ ትተሓሓዝ ስለ ዝኾነት Really clean to be here. I don't know why. Basically moved in. Yeah, I think this tour has, without a doubt, put Binyam Girmay on the map. He's been up and coming for a while now. He obviously had massive success in the Giro, but I think this year's tour has cemented his career, and I think we're only going to see... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ቱር ዲ ፍራንስ እዚኣ ሕጂ ትግበር ዘላ ወላ እኳ ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ እውን ናቱ መን ምዃኑ ኣብ ካልኦት ክላሲካል ውድድራት እውን ኣርእዩ እንተነበረ ኣብዛ ቱር ዲ ፍራንስ ግን ናይ ብሓቂ ናቱ ቴምብር ናቱ ማሕተም ናይ ኤርትራ ማሕተም ከም ዝገደፈ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ማርካ ናትካ ኣብ ሓደ ቦታ ኬድካ ናትካ ፅልዋ ገዲፍካ ክትወፅእ ከለካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2024 ዝግበር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፅልዋ ዝገበረ ዋላ ብደረጃ ስቴጅስ እንቶም ዓበይቲ ናይቲ ሚድያ ዘመሓላልፋ ክልተ ስእሊ ገይሮም ነይሮም ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ ንቢንያምን ንፖጋቻን ማዕረ ማዕረ ገይሮም ሰለስተ ስቴጅ ዊን ብምግባር ካብተን ተገይረን ዘለዋ ውድድራት ዝበዝሐ ስቴጅ ዝሰዓሩ ተባሂሎም ኣለዉ ስለዚ ዶሚኔት ገይሮም ነቲ ውድድር ኢሎም ቢንያምን ፖጋቻ ብጫ ካብ ዝረኽባ ክሳብ ሕጂ ኣይገደፋን ቢንያም ድማ ነተቐጠልያ ካብ ዝርከባ ክሳብ ሕጂ ይገደፋን ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ዝመፀ ስቴጅስ ዶሚኔት እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ኔክስት ስቴጅ ሕጂ ተቕፅል ዘላ ስቴጅ ዝገብሩ ድማ ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ቢንያም ድማ ብውን ዓብ ትፅቢት ተገይሩሉ ፅንሕ ኢለ ብዛዕባ እቲ ስቴጅ ሓበሬታ ክበኩም እየ ብሓፈሻ ግን ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ዓብይ ፅልዋ ገይሩሉ ከም ዘሎን ምክንያቱ እቲ ባንች ስፕሪንት ወይ ድማ እቲ ናይ ሰጣሕ ጎልጎል እሞ ብግሩፕ መፅኦም ስፕሪንት ዝገብርሉ ኣብቲ ቱር እቲ ዝዓበየ ሼር ዝኸውን ወይ ዓብ ፅልዋ ዝገብር እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከምዚ ኣብቲ ፊኒሽ ላይን ተወዳዲሮም ክመፁ ከለዉ ሰሓብነት ኣለዎ ከም ጉያ ከም ካልእ ዓይነት ስፖርት ኣብታ ላስት ፊኒሽ ላይን ዝግበር ሓደ በይኑ ምሉእ መዓልቲ መሪሑ መፅኡ እንተኣትዩ ሰሓብነት የብሉን ማለት ነቲ ሸው እዩ እቲ ስፖርት ነው ነቶም ብሽክሌታት ፈትኡ ፅቡቅ እዩ ወላ ምሉእ መዓልቲ ሰጢሕዎም ተኸደ ነቲ ካልእ ተዓዛቢ ግን ሓቂ ንምዝራብ ብሓደ ተኣኪቦም መፅኦም ኣብታ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ክገብሩ ከለዉ ንሱ ዝያዳ ቫይራል ዝኸውን መን ተዓዊቱ ብዘየገድስ ተኣኪቦም ተመፅኦም ተኣኪቦም መፅኦም ንኩሎም ሰንጢሑ ቢንያም ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ድማ ነቲ ስፖርት ንባዕሉ ዓብይ ፅልዋይ ዝገብረሉ ሕጂ ስምዕዋ ኣብዚ ትዛረቦ ብፍላይ ቢንያም ኢንተርማርሽ እንታይ ትገብረሉ ከም ዘላ ኣብዝዋ see more and more for him. I've been doing some digging on Girmay. He's only 24 years old. I cannot believe that guy there has had a really hard paper round. But also, do you know what year he was born in, Tony? 2000. As if 2000 was 24 years ago. I mean, I know that sounds really obvious, but a guy who was born in ዕድመ ናይ ቢን ድማ ቀዳማይ ደዛርብ ዘሎ እዩ ንኩላቶም ኣብ 24 እዩ ታሪክ ዝገብር ዘሎ ቢንያም ንቱር ዲ ፍራንስ 3 ስቴጅ ተዓዊቱ ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ 24 ዓመት እዩ ባይ ዘ ወይ 24 እና ዘለና ኣብ 2000 ዝተወለደ ሰብ እዩ ሓቃያ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ 2000 ሲ I don't know ትማሊ ነይሩን መብዛሕትና ክንሪኦ ከለና ቢንያም ግን ኣብ 2000 ተወለደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ዶሚኔት ክገብሮ ከሎ ነቲ ስፖርት ንኩሎም ዝገርሞም ዘሎ ነቶም ስፖርተኛታት ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለት ንሸው እያ እዚኣ ኣብዚኣ ግን ብዛዕባ ስድራ ቤት እውን ስለ ተዛረበ The Millennium is now winning the Tour de France. Bear in mind though, if you said your date of birth
to Tony, he would think the same for you as you think for Gamai. Yeah. Mine might be 1978. And the team time trials. And he came up through the UCI's World Cycling Centre Development Squad. Cool. He was picked up by Intermarché Wanty in 2001, but apparently UAE were after him as well. سمعوا لهم يجي بينيام كوسات كله أب إسرع هذا تجاجت أنا أب إسرع هذا نبي إنترمارش وانتي توسيدو أفتكر تجن UAE Emirates هنت كابتن ذهب تمتنا هنت ده يكون قدامي تذهب تمت كلبناي بشكلتها بروفيشنال بشكلتنا عالم دلياتو كم زنبرت أمونجو كلت يوم كم زنبرت دي بيت بينيام لما إنترمارش بخمي كم سعرته نبينيام نخد وسط أبزي حجك زاربو لهم سمعوهم تمرج أخذ صبغ دنا يروح معون أنا توم رياكشن كبير مانيت بروفيشنال سلزغون زيو. Apparently UAE were after him as well. Ooh. So his path really could have been different. That's a really great bit of gossip, that. Yeah. But it's interesting, isn't it? It's a good move for him, I think, because it's allowed him to take on a leadership role in that team. It's definitely given him the space to blossom, hasn't it? Like, yes. I think if he'd gone to UAE, you'd be sort of just a number, swallowed up by the sort of the superstars. I mean, they would have expectations of him to win at UAE, but yeah, certainly at Wanty, he's been given a sometimes we زلوا أبتن كلتين كلابات كاب إنترمارشن UAE Emirates كاب كلتين كلاباتي أبي UAE أنت زغيد نيرو كله عدل ما قاطع منير أتويتات ناتو بجنزب العالم مقارنة نيرو أنت خوني كم زبينيام كوينو زعم بيبوز له leadership role توهيبوه كم دليتو كسفافح تيم تاجان تعملت إنه شركة الجيرة خدعوات كم عدل أماي توهبون by the way أبزا تور دي فرانس تاجان تا نبينيام كم leader جيرة يكون تنقريبا نيرا تي مودادرتو من يخاطبلو ألون الشماي ذكروني يجن نسي زيادة سنتر نيرو سلازي بينيام leadership كوينا يكون متشيني رابطي قدامي سبرينت مستعوتي تي the whole جانتا نابو جزا فوكس جيرامبر كمينا برتم بتوقينا بتجن بينيام أبتا كلب UAE انت زخيد نيرو كقاط مزخل عدلن أبزا كلب حجز اللواء كقاط مزخل عدلن ننو بينو مخاني زنقات فزي بينيام زو صدى السقمتي بتعمي سمارت السقمتي كم زنبري ولا بقى أب UAE أبتا UAE Emirates تبل ناي جانتا ناي بوغاتشا مالتي ناي تبتش عماليا وسيدو زولا جانتا بزحات برتعات تصاوت زلوا بزحات حيالات تصاوت زلوا كلبيا من البعد بينيام نشتي انقفات مسقاط امو اب صقعي بنش كوف مبلون يرن ويون اب تلعب تحت واي درجاتات كساتفو مخالو سلازي اب بيت كلابات مخال ولا كو صباطا انتلو ريسك دمالو سلازي بينيام كل غزي وسيدا بحجن بحجز مص كنتات كن كالارسي كون زخد من البعد أبزي حج حنت كزاربيهم زعبا بينيام سدرابيت little bit more freedom. Well, you can imagine if someone like him is, because he's a fantastic all-round bike rider, he would be perfect in UAE, but they would want him sitting on the front, driving on, not having a crack at the stage on a sprint. But is it Intermarché have another? They have a pure sprinter, don't they? And even for this tour, there was this kind of tussle of who was going to be the one that they go for. Gamai showed his ability, and now it feels like he is just the leader of the team, doesn't it? Oh, for sure. Yeah, I think another reason that he actually wanted to be with Wanty is that they allowed him time to go home as well, to see his wife and kids. He's from Eritrea, his wife and kids still live there. And this is the thing, isn't it? For riders who are from other parts of the world. سونتايم دبلدلو انترمارشي نبينيام مركبهم عدلنياتات مخانهم جن تعدل دما كلتيم تاغانتا زغبرتو بگنزب ترايدي كونس خال عدل نبينيام سدرا بيتون حضارون سدرون نخري اب زخونه غزي نير تراقيدو اب توددر كوفي لترايدي كونسي نغزو نخيد انسدرو كري كم عدل كم زحبون بينيام دما انترمارشي كمرص زخاله بتناي گنزبن بتناي كلب اب نعو عدل كتبات ترايدي كونس نفس درو خيد عدل سلا زحبون كم رجامو ني سبورتنياتات دما كينو گنزب تعدلات مسدروم نكرغبو كتبهم كلهاون كم حدا عبيب اللي جاء كم زخونهم زارب زلوجن اسكا حنتي نشتكتو world, you are really immersing yourself in your job. Your job has to become your whole life. And I think it's a really smart move for a team to actually realize that riders are people and they need time to be with their family as well. I think we heard on the coverage today that they're working on getting him a permanent place in Belgium now for his family to come over, so he's not away from them as much. But سنتاي تبلالا زي حبريتا زي من البات قال سمعكم انتنيركم انا قلنا بزي سمعيا انترمارشي تبهال كلب ني سدرا بيت بينيام نبلجم كوف مبلي وي بوتا قوام بوتا نكلوم نخغبرو
ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ ስድራ ቤት በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ኣብ ቤልጅየም ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ ፃዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ቢንያም እንታይ ይመርፅ ንቢንያም እዩ ዝምልከት ቢንያምን ስድሩን ዝመረፅዎ ንሕና ንዑይና ክንድግፍ ንኽእል ወላ ሓንቲ እትን ንብለሉ የብልናን ከም ጆርጆ ናተይ ምርጫ እንተዝንገር ነይረ ግን ወላ እኳ ስድራ ቤት ኣብዚ ክመፁ ፅቡቅ እንተኾነ ክትብል ተኻልካ ቢንያም ንኤርትራ ክመላለስ ከሎ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣትሌታት ክራኸብ ከሎ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ምስ ትሬኒንግ ዝገብሩ ቢንያም ትሬኒንግ ክገብር ከሎ ዝርእይዎ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ዝርዳእኒ ንዓይ ከም ጆርጆ ምክንያቱ ቢንያም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ንኤርትራ ኣስመራ ፅቡቅ ገይሩ ዝሰማምዖ ክሊማ ኩሉ ኩነታት ዘሎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዞም ፕሮፌሽናልስ ኣብ ኤርትራ ክመላለሱ ከለዉ ትሬኒንግ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ሰባት ንዓቶም ብምርኣይ ሞቲቬትድ ኮይኖም ኣብቲ ፅርግያ ትሬኒንግ ዝገብርሉ ቢንያምን ሓውን ወይ ቢንያምን ደቂ ክለባቱን ኣብኡ መፂኦም ትሬኒንግ ክገብሩ ክርእይዎም ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ሞራል ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን ኣርኣያ ክኾንዎም ከም ዝኽእሉን እምበር ቢንያም ኣብ ቤልጅየም እንተኮይኑ ንዕዑ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ እቶም ክለባት ንረብሖም ጥራይ ስለ ዝርዩ ንሳቶም ረብሓናቶም እሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ቢንያም እንታይ ይደሊ ግን ኣነ ንቢንያም ስለ ዘይረኸብክዎ ወይ ናቱ ርእቶ ስለ ዘይሰማዕኩ ኣብ ቢንያም እዩ ዝያዳ ተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ግን ቢንያም ኣብ ኤርትራ ክመላለስ ከሎ ብብዝሒ ግን ነቶም ኣትሌታት ወይ ከዓ ነቶም ተወዳደርቲ ወይ እውን ነቶም ንኣሽቱ ውልዶ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝበለፀ ዕድል ከም ዝኾነ ይዝርዳእኒ ንዓይ ስለዚ እቶም ካልኦት መርሃዊ ቅዱስ ክኸይድ ከሎ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ናትናኤል ኤርትራ ከይዱ ትሬኒንግ ክገብር ከሎ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሔር ኤርትራ ከይዱ ትሬኒንግ ክገብር ከሎ ሜሮን ተሸመ መትከል ናትናኤል ብርሃኔ ኩላቶም እዚኦም ንኤርትራ ከይዶም ትሬኒንግ ክገብሩ ከለዉ ነቶም ስፖርተኛታት ካብ መጠን ንላዕሊ ይፅልዋ ዘለዎ እምበር ሓደ ከይዱ ሽርብ እንተበለ ኣብ ቤልጅየም ኮፍ ተበለት ሓደ ኣብ ጣልያን ኮፍ ተበለት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ተበለት ሓደ ኣብ ገለ ኣብ ቲቪ ክርእይዎም እዮም ውድድር ክመፁ ከለዉ ካብ ወፃኢ ግን ክርእይዎም ኣይክእሉን እዮም ክፀልዎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ዓይነት ቴክኒክ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምስቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ኢና ክንሪኦ ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ርእሲ ናተይ ክምለሰ እዚኣ ኣብዚያ እስከንርአ is one of the most viewed sports in the world, with the crown jewel being the Tour de France. And as a result, the best performers in that race, to an audience of hundreds of millions of people across the race, receive a very lucrative salary. But in terms of how much pro cycling 50 by 2025, so ኣብዚያ ንካልኦት ብሽክሌታ ተወዳደርቲ እውን ክትፈልጡ ትኽእሉ ኣብ ሳይክሊንግ ኣብቲ ፕሮፌሽናል ሳይክሊንግ ወይ ከዓ ወርልድ ቱር ራይደርስ ኣብቲ ናይ ወርልድ ቱር ራይድ ዝገብሩ ሚኒማም ደሞዝ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኢሎም ፀብፃብ ኣውፅኦም ዘለዉ 42,000 ምዃኑ እቲ ዝተሓተ ሚኒማም ሳላሪ ዳት specifically an amount set to be a figure that will rise to እቲ ሚኒማም ዝኸውን 42,000 እዩ ነዚ ግን ኣብ 2025 ናብ 44,000 ዩሮ ከደይብዎ ከም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝንገር ግን ኣገለገለ ድማ ንኣሽቱ መንእሰያት ክመፁ ከለዉ ክሳብ 34,000 ንዓመት እየ ዝብል ዘለዉ ንዓመት እዩ ክሳብ 34,000 ከም ዝኽፈሉ እዩ ዝንገር ስለዚ እሱ ድማ ናብ 35,000 ክድይብ ምዃኑ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዝተፈላለየ ፕሮፌሽናልስ ካልኦት ተወዳደርቲ እንታይ እዮም ዝኽፈሉ መን እንታይ ይኽፈል ምፍላጥ እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ስለምንታይ እየ ከምኡ ዝገብር ዘለኹ ድማ ኩላቶም ኣይኮኑን ማዕረ ዝኽፈሉ ወይ ኩሎም ተወዳደርቲ ሓደ ዓይነት ደሞዝ ይወስድ ማለት ኣይኮነን ኣብዚያ ቅልጥፍ ናበልኩ ከርየኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ቢንያም እንታይ ይኽፈል ወይ እውን እንታይ ይወስድ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ግን ካልኦት ኤርትራውያን ተወዳደርቲ እውን ክጠልዩና ስለዝኾኑ ገምጋም ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም ብዛዕባ ደሞዝ ናይ ተወዳደርቲ እናፈለጡ ተኸይዶም ድማ እቲ ዝበለፀ ስለዝኾነ ስለዚ ዝተፈላለዩ ተወዳደርቲ ዝተፈላለዩ ደሞዝ እዩ ዘለዎም ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዘለዎም ትቁፅሪ ብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ብዓመታዊ እቶት ዝረአዩ ዓመታዊ እቶት ቶም 10 ቶም ዝለዓለ ደሞዝ ዝወስዱ 10 ተወዳደርቲ እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሮድሪገስ place and won a stage along the way. His future was up in the air around the race, as it was rumored that he would be so እዚ ሰብ እዚ ናብታ ክለቡ ክመፅእ ከሎ going to Movistar, but the young Spanish star decided to stay with the British a year contract. And so እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም 205 ሚልዮን ዩሮ ንዓመት ከም ዝኽፈል ካብ ቶፕ 10 እየ ድብለኩም ዘለኹ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ካብ 2014 ድሕሪ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ቢንያም ንላዕሊ ታሪክ ዘለዎም ወይ ሓይሊ ዘለዎም ክኾኑ ይኮኑን ቢንያም ገለ ካብቶም ተደለይቲ ተወዳደርቲ ክኸውን ምዃኑ እዩ for Ineos Grenadiers, this was very important to retain him, as they have had quite a hard time keeping their young superstars. But Carlos Rodriguez looks like he is going to be the man who fills that GC void. As a result, he signed a contract to the end of 2020. Egan Bernal, the closest crash in 2022.
So كالي بمقتال أتي قلت فتفنا بالكوخريكمي أشماتهم كلهم كتكاس كجزية خوزل الناس لزغنا بكالك زي بليستا بورغات غير خوت علكمي كلتنت بحمشته تدحريز له مالتي كلتنت بحمشته 2019 Tour de France champion. نعمت زخفلي لان رزلنا كتيلنا ببي مسلوم نارانا بفلاي نابتي بيج فيجرز كما تقلنا كلتنت بشوعات مليون من يزخ كان ريو just who is this Okay, let's Pre-season, and he really showed that 2.7 million euro a year salary he receives from the team has definitely been worth it, as he managed to finish on the podium once again in the UAE Tour, won the Ross, also won for Tad began until 2000 highest paid one. Pidcock has demonstrated that he's one of the most unique riders in mountain biking, along with his Olympic mountain biking gold from 2021. It was his first. We look win out of the €1 a year. So نقتل أبزي next دلو دما من يوزيس Remco Evenepoel, who reportedly earns €2.8 million a year. Since إذا خاطت عدا ماليات اللبيس زليا تور دي فرانس إيفنبول كتنت بشمنت مليون يورو كم زخفلي زنقر الذي سوين مرعين مجنزابن يدلي أبو كاتيلنا who is coming next. We have Wout van Aert, who reportedly brings in 3.5. Okay, أزغا فان أرت أزغا 3.5 مليون هجي نعبيتهم توب ناقونيهم زي ما تزلوا 3.5 زون فولاتيستا كمبينيام توم فولاتيستا جراي وم ساكندي توم ورادرتنا بينيام ساكندي عبيتي بيتشيك زلون أبو نقاتيلنا ماتيو فان در بول نبينيام عندما كان أنتو زنبرا بجرو دي إيطاليا champion who reportedly earns €4 million a year, but this is not including sponsorships and his cyclocross. ماتيو فان در بول 4 مليون كابتا كلبنا عمتي زغفل زغا بجك كابتي سبونسرشيب كالي ديلس براند ديلس غبرو نعاب قمت كيتا مالتي سلازي هذا كابتو مودادرتي اب تور دي فرانس ما زخونه ستيج وين دي سحر زلو ምናልባት ወድጋንቱ ፊሊፕሰን ዝሰርሐሉ ዘሎ ንሱ ግን ክሳብ ሕጂ ተዓወተናሎ ንሱ 4 ሚሊዮን ዩሮ እዩ ዝኸፈልና ዓመት ስለዚ ክትፈልጥ ኣለካ ቶም ካልኦት እንታይ ዓይነት ኣታዊ ከም ዘለዎም ንምፍላጥ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል earnings as well, so it could be a lot more. Mathieu van der Poel is an incredible rider that performs brilliantly on the big stage. In 2023 he won Milan-San Remo after a terrific descent. He also went on to win Paris-Roubaix as well as his 2 world championships. ኣብ 2013 ማቲው ቫን ደር ፖል ብዙሕ ስቴጅስ ዝሰዓረን ንቢንያም ፅቡቅ ደይ ተኸደሉ ዝነበረት ግዜ ማቲው ቫን ደር ፖል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ነይሩ 2014 ግን አይ ቲንክ ቢንያም ሞር ዶሚኔት እናገበረ ይመጽ ኣሎ ዋላ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ንሪኦ ኣለና መን ሓያል ምዃኑ ዳርጋ ብንጹር ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ በፂሕና ኣለና ናብ ፖጋቻ ክመጽእ ከለና ናብ 4 ሚሊዮን ገጽና ኢና ናቱ ዘለና ናብ ዮናስ እዚ ተመወዳደርቱ ፖጋቻ ዘሎ ማለት እዩ እዚ extended his contract with his team, and that is the 2-time Tour de France champion Jonas Vingegaard, earning reportedly €4 million a year. Vingegaard እዚ እቲ ናይ ዝሓለፈ ቱር ዲ ፍራንስ ተሸላሚ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ካልኣይ ድሕሪ ፖጋቻ ዘሎ እዩ ኣብቲ ጂሲ ጀነራል ክላሲፊኬሽን 4 ሚሊዮን ከም ዝኽፈል እዩ ዝንገር and then if we go to the biggest fish ዝዓበየ ድማ ትነዊሕ ሪፖርት ከዓብየና ኣብዚ ድማ መኒና ንርኢ ዘለና እስከ who is this one €1 million a year. The Giro d'Italia that was too good to turn down for 2024 and 2025, making him €4.5 million a year. The Giro d'Italia champion of 2023 had an impressive record in the season. At one point he was winning 100 and Palmares after winning the Tour de l'Avenir on the bike, of course. ተዛዓበየ ዝኽፈል ናይቲ ቱር ናይቲ ብሽክሌታ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ድማ ፖጋቻ እዩ እቲ ብጫ ማልያ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሒዙ ዘሎ 6 ሚሊዮን ዩሮ ንዓመት ይኽፈል ኣብዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ብራንድ ዲልስ ናይ ካልኦት ስፖንሰርሺፕስ ድማ ኣብ ላዕሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ኣታዊታት ናቶም ግምት ንኽእል Since he was picked up by UAE team Emirates back in 2019 after winning the Tour de l'Avenir in 2018, he is an all-conquering force on the bike, and on top of that this year he became the first rider who's won the Tour de France in many years to go on to win كبرها بينام قرماي نشمكان شم هاجر كان كتسوع تقبر زلنا خاص عارف زي بون تعير كان زمسخها يعوض عمنا استحبسنا أب هاجر سلايد ركب حواتا حواتك بشمايم بشم هاجر سلايد زقمته كله بحوات لازم شمع زخو اللي على الكام سير الخوت تقبر زلنا خاص عارف كله زي براملاخ يخفلك نحنا نبرون نقرب لنا كم يحواتك كم أب هاجر سلايد زقمته خا
تحانت هنقبران خل نجد عبز قدس بوتا مسينا جميل كازن هاقعزو بسلام نخطود ودي خاخا نزب تخي عوت نسبيت سبكا خيركا نخد سنبيل كابزبل صلوتنا خلابس مسيرنا يغنديلنا كبرت حابنا بسلام كان افتم تفوتم بيت سبكا حاجر كان كاب سلام لسكا كبرتي حابلنا نبيني عم بخلو قلب مورال قلب صلوت قلب بصوم قلب بخل آيات حجزو زلا سلازي أنا بحكي دس بال إنا نرزلنا أنا بحكي دس بال كنتات سلازو خنا دم دسيلونا نكاتلو لنا بتوعين بتي كن كسرين أب next أبزياسك نبيني motivation ناتو أبزك جلس كل لبتا دوكمنتار ناتو سكن اسمع كمياجن زعبا ولد دوك زارب كل بيني سكن اسمع يبزيا بزيا غيرنا من نجمر أنا عم زبالك أحسبكم ولا أنا دحين زي أنا ميت شحال عقلني أقولي أنا قد جبر عليك أتجمع يقول لي تعرف كله بدل مالت ندعي ما قلت يبلي كل نجارسني أبي مولا بزل حج دلو جيزيسني كل نجارسني أي جبوني كمان فازرسن خاون العلي يجبو كلتين كحمسة شحب تيجيس تازل على بعض سايكلي جزية هذا بلت موقع خمس بالك يا وسدر علو قلعت علو شحوات بلاس ماشين ونعون سرح سني نبرت خانك صراحة كله قالوا أو قديفو كم زجبر ولا على سنة واحدة بحفش الصوت على يكونس أتكنيرو نجبنيرو بكل نجار مالتي لا رجع خبز حجر الخواص تفلي يعني برتم تحجي الخواص أبقى زي كله كونه رخباني ولا مازرون بناتا من قدي كله كابتم ولا حوات قسم دخيم ندرله كم زنزق استعجبوا له دبلي مالتي دعنا فازرين نتشبه هنا تشوفي حالاتنا دشك ما غاب دعم خبيلي مالتي ولا أنا سن كل جزء مجزوط رايك أكل سني ترين مشاها قيد وددر مشاها بعشرة 4 ساعات هاي برخا قوم كله ماكينة غير مشاها قيد فلازم بس تقبل له سن بوزح مالتي اللي راح تمشي 5 سنين كاسن بروجكت خلني هلا عليه ندري مالت دشك من حلافنا بحث الشام مالتي العلي سايكل مزاري كونسين مورالهم كل ما قرر مالتي لو سكتف بس مرازي مش كتاتلو سنتي زغل يقول نجارات فاينانشال ليو بنسرح هنا دي لاندر تقريبا مش كتا ولا زي هاجر زياسي في شيء افريقيا مخانا الرابطه واجب يا مطير بنيام دارف اللي فراخنا يرنا ويقول كنا أنا خلنا نفكر فهم تقول هات في المكان ولا المكان كذا تقول لك أبدأ أعتقد قدمي بينيام هذا نفعل يا رجال هذا عمله هذا يوم بينيام مالتي أجي تصادق اللحظة مثلا زمان شمان تكون نزل نيشتي حاول بينيام مهاني مالتي وده عملتي وقالوا أنا أجي تبوك هنا قالوا كله تصادق كده أجي أتفيد بلد هو بدأ تقول أنا أزجاج هذا أسي لكن سبيفتي واسقنا يبينا أنت هو اللي أجي نداينا وقال لنا هيكون سرت صريحنا نعم ما ذكرس زي سمعوا يا ذكرسي 4-5 تعارف غيرهم هو ساعات ما ده بس أشجيرهم بعدنا قدس الله بعدنا نلا تفامي سرت على وتي بدا أجي حوات كلهم كان جونا تعدل من العال بتعرف مت تتزاوير كتسأل لك أجي تعرف هو ختول تخيل هو تعرف تتقامل له تقالك توتن هو تتعرف عنه معلش أنا بنيام زياد بلو هذا اللي ويا تتهوب له كابام لغز ما تتهوب له جن نايس درابيت حيل دما قالوا كم تنابنت دا زكرياس كلاتهم حد 4 زخونهم بلوز أتولادر تزنبرهم even I think أي تيلي ديوم ولا إرتيليوم زبالة أيضا أبتجزيت كورس بريدين عن سمعني نابس مراس لزين برناجن إيفن زكرياس يوناس زكرياس ساميل زكرياس كمنا تبع لك سواء كله سي ذكرني تبي في الله زورير تراك خدو خلوا
ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጽዎም ከሎ ብሬድዮ ቶም ኮሜንቴተርስ ብጣዕሚ ንፉዓት እዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ብሓፈሻ ንፉዓት ስድራ ካብ ስድራ ንፉዓት ከም ዝኾኑ ሕጂ ድማ እንዳ ቢንያም ድማ መዋእለ ሓዉ ንቢንያም እውን ታለንት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣብ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮንሺፕ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ኣምፂኡ ነይሩ ግን ኣብዚ ጎኒ ጎኒ ክንሪኦ ከነስተውለሉ ዘለና እውን ካልኦት ታለንት እውን ኣለዎ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ዓወት ዘመዝገበ ኣነ እውን ፅቡቅ ቪድዮናት ስለ ዘይረኸብኩ እምበር ብዙሕ ግዜ ሸር ክገብሮ ዝደሊ ዝነበርኩ ቪድዮ ኣላትን ሕጂ where is that video I need to share it with you ኣይረኸብኳን ኣለኹ ኣብዚ ጥቃይ ምስ ረኸብኳ ሸር ክገብረልኩም ክፍትን እየ sometimes በይንኻ ብዙሕ ነገራት ሸር ክትገብር ትፍትንቲ ኮይንካ ክብድ ብላካ እዩ እቲ ነገራት ሸር ክትገብሮ ንሕጂ ግን ኣይረኸብኳን ኣለኹ እታ ቪድዮ ምስ ረኸብኳ ሸር ክገብረልኩም እየ ናይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ቅድሚ ናባ መኻደይ ግን ብዛዕባ ብቐዳማይ ዝነበረት ቢንያም ፋውል ተፃዊቱ ገለ ኢሎም ዘብልዎ ዝነበሩ ክዛረቡ ከለዉ ናይታ ትመፅእ ዘላ ስቴጅ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ንስማዕ ኣብዚ Niam Gamai, who is in the UCI's bad books, he fell foul of the dangerous riding rule for cutting up Michael Matthews on the intermediate sprint. Binny swung across the road to get the best line, and he swung so close to the barrier that it made it quite sketchy for Matthews. We saw it and we immediately went, that's not going to stand. ሄኖክ ድማ ኣብቲ ዝሳተፈ ዝነበረ ውድድር ቀጠልያ ማልያ ሙሉእ ብሙሉእ ወሲዱ ኣብቲ ውድድር በዓል ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ከም ዝወደየ ስለዚ ቀጠልያ ማልያ ናይ ኤርትራ ኮይና ኣላ ኣብዚ ዓመት እዚ ብህንዲ ድማ ናብቲ ቱር ቀጠልያ ወድዩ ክውድእ ከም ዝኽእል ኣብዚ ክትንትኑ ከለኹ Yeah, I think it's a fair to be deemed to third because it was the three of them, Louis Menkes, Michael Matthews and Binny, to being taken as third of that because it was sketchy for Matthews. Binny So እዛ ቢኒ ብቐዳማይ ኣትዩ ዝወድኣ ነጥቢ ከም ዝጎደሎን መበል ሳልሳይ ጥራይ ዘይኮነስ ተወሳኺ ነጥቢ ከም ዘጉደልሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ምናልባት ቢኒ ጌጋ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክትከውን ከምዚ ጌጋ ከምዘይ ክፍፅም ከምዘይብሉ ኢና ንምነ ምክንያቱ ማዕረግ ክንድቲ ዝገብሮ ዘሎ ለውጢ ቢኒ ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ከም ዘሎ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ከም ኣፍሪካዊ ምዃን ድማ ዋላ እኳ ብዙሕ የጣቆልካ እንተለዉ ብድሕሪት ሕማቕካ ክትዕወት ዘይደልዩካ ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ድማ ኩሉ ግዜ ምስትውዓል የድሊ ስለዚ ኣይ ኖ ሂ ዊል ናው ዲስ ጋንቱ እውን ዘድሊ ሓበሬታ ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የብለይን እስከ ቢኒ ከንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ዘለሉ ኩነታት ግን ኣብዚኣ swung across the road to get the best line and he swung so close to the barrier that it made it quite sketchy for Matthews. We saw it and we immediately went, that's not going to stand. So Binny came in first. He was relegated to third because that was deemed to be the back of the sprint group. Yeah, I think it's a fair to be deemed to third because it was the three of them, Louis Menkes, Michael Matthews and Binny, to being taken as third of that because it was just the three of them. Yeah, I mean, he still came out with points. 15 points, I think he got still. Yeah. I think he's not close to 100 points ahead of Jesper Philipsen now, maybe. Yeah, and that's impressive. The rest of the sprinters were hanging off the back. I mean, we're recording this. We haven't actually seen them come in yet. Yeah. There's been talk of will Cavendish make it or not. We will have to see. Also, the other fluff up is I forgot to do a fluff. I just completely forgot fluff up existed yesterday when we did this. But in my defense, we've had one day off in the last 19 and being ill, my brain is mush. So much needed rest day tomorrow. Should we do the stage preview for not tomorrow? So ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ቢንያም ዋላ እኳ ጌጋ ነጥቢ እንተጎደሎ ግን ካብቶም መወዳድርቱ ንቅድሚት መፅዩ ብዙሕ ኣብላልነት ዘለዎ ውድድር ከም ዘረኣየ ዋላ እኳ እቲ ነጥቢ ዝጎደሎ ፌር እንተዘይኮነ ሕጂ ብዛዕባ next stage the last kanishte habrita kan 16 on the 16th. Yes, is it? It is, yeah. It's when the stage numbers align with the date of the month. Perfect. That's quite that's helpful. So it is going to be 188.6 kilometers with 1,200 meters of elevation. Officially, it is the last sprint stage. The intermediate sprint is at 96. So እዚኣ ስቴጅ እዚኣ መበል 16 ኣብ ቅድሚት ኣጋጊኩም ነይረ መስለኒ መበል 15 ብቀዳማይ ወዲዮም መበል 16 ስቴጅ ግን እታ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት ስቴጅ ናይ መወዳእታ ኣይኮነትን ሓንቲ ካፕተን ኣይ ቲንክ ኣብ መወዳእታ ፓሪስ ዝገብርዋ እውን ናይ ጋንታታት ስለ ዝኾነ እሳ እውን ብስፕሪንት እያ ትውዳእ መስለኒ ኣብ ፓሪስ ወይ ኣብ ኒስ እዩ ዝውዳእ መስለኒ ኣብ ኒስ እውን ናይ ስፕሪንት ትህሉ ትኾነ እያ እዚኣ ግን ፍላት ኦልሞስት ፍላት ግን ዓቐበታት ከም ዘለዋ እውን ስለዚ ቢንያም ሓንቲ ሾው ከርኢ እዚኣ እውን ትፅቢት ክግበረሉ እዩ
which is going to be a very fascinating live coverage. 0.1 kilometers. There is a fourth cat climb shortly after, but I can't see it having any impact on the race. If the final 40 kilometer is windy, I think the GC lads will control it. If it is not windy, then I think we will have our last bunch sprint of the race. Provided that they make it over to in the time cut, because the majority of the sprinters are in the last groups. Well, no, it's like, if they don't make it, it will still be a bunch sprint, but it'll be Pog that wins it. Yeah. we have to assume that the race organisers are going to have some leniency. So بحفشة نيتبع ون أنتي أقدر سبرينت بين دما أبان تتعويتو كتالي عماليو ملو بملو زرقاقس الله مدرك ممكن تكون كم تخليها زين الجرزلو معناته زيا ودر زيا عند حري موابينيام ويون نتبن تمسيو كم تزدلي أتي مودادرتو فيليب سني تدحش زقرب زلو كبابي ناي 9 ويسمعنا شو مثلا تدحير له سلزي أبا بينيام دحري التندي تعويتو ويون بينيام تتعويتو دارجا تاكت على ماليا مورلس أبيدو كم زخونت حفشاجن ستيج وين نبعلو عب كبرين تاريخون زلو نبتات زلو سلزخونة أبت ستيج دما بوديوم أتليست كم توتر دما نحلمو سوبر هاتريك تغيرو لنا غارب ايتي قدام يكون بمتاو دما مليسنا نحقوس أناجن بينيام بريشر قبل ليلة كم تقدم حجي زبالكو كله تقدم حجي بينيام كو قبرو إلى استمنو هو كله غير ويو كل التكبس حزخل تبصحيو علامات كرم زخل حريمو ويو سلازي كاب حجنا دحر بينيام زقبرلنا كم بونس ترايزريو whatever stage تاتيديو قال انت غيرديو بينيام ني كم حدا بونس نير تراويان زقبرلنا زلو امبر اتي كقبرو زخل كقبرو زقبو نسخ قبرو ندليو زنبرنا كله غيرلنايو سلازي ولا حنتي اكسترا كبينيام نصبيو كلني زبلمنات علني اجن بينيام كا كم زين احنا نحسبوس اذا حسب سبا يكونن لنفس وكف استغفت له عدل كوس داز دلي ولا وين تتمالف اول زغبرن ترى خايونكو بينيام كسع كندي لنفس وكف زلا عدل ملو بملو كتكملا بحقهم زلون لنفس وكف عدل نختكملا كم زغوين ينارينا زلنا انت كسغرا زي دلي اقداسيت مخرجن وي اقداسيت ملختكن زي سمعوا بليز أم جورجو زبو اجي احصر ابيله نتين كملالكاي مالتي ترى من قصدي عب مقبال سبورت هاجرنا بابنت ما سايكل مالتي هذا كتاب تزعبي ناي من قصد اجام فيدريشنات نقوما فيدريشن مسقومه دما كل باجتن نشفان مالتي نابنت ناي سايكل فيدريشن ازيا جينا لازلنا ناي هاجر فيدريشن هنا نبل كلن زوباتاتنا ناتن دما زويان فيدريشن አለው እጂ ነዛር ወዘልና ብዛባ እትኒ ሀገር ፌዴሬሽን ስልጣናታት ይዳሉ ውድድራት ይሰር ና ኢንተርናሽናል ውድድራት ድማ ኤርትራ ሀገርና ወኪሎም ዝኸዱ ተጻወቲ ይመርጽን ሙሉ ወጻይታቶም ሸፍኖ ድማ ናት ውድድር የፊት ማለት ስልጣናታት ክንብል ኮለና ናይ ዳያኑ ስልጣናታት ናይ ሜካኒክ ስልጣናታት ናይ ኮሚሽነራት ስልጣናታት ከም ዝራዕናዮ ዝሓለፈ ናይ ኦል አፍሪካን ጌም ካፕቴን ዝመሩ ዝነበሩ ኮሚሽነራት ኤርትራውያን ይርከቡ ነይሮም ማለት እዩ ሞጓል ኢንስቲቲ ሚሪያም ትበሃል ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስልጣና ናይ ሌብል ናይ አሰልጠንቲ ስልጣናታት ይሰር እዝም ዝተፈላለዩ ደረጃ ዝበጽሑ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ናይ ሌብል ቱ ስልጣና ኣብ ኤርትራ ኣብ ስመራ ተካይዱ ነይሩ ካብ ኩሎም ዞባ ዝመጹ አሰልጠንቲ ነቲ ውድድር ነቲ ኮርስ ቀሲሞም حليفهم على مالتي زي كابتي واحد صراحة مالتي ودرات دما كم شامبيون إرترا شامبيون ناي ماونتين شامبيون ناي جونيور زي إن بمول إني حقر شامبيونات من قدي حقرين فيدريشن كايد نزل دما قديك باجتيو زاد اليوم مالتي زي دما كنا بالكلنا نزل كله فيدريشن عمتاوي كاب سلسلة سجى 5 مليون باجت على زي دما نتي انترناشنال ودرات نلوزلنا نعبنا تابع عمل زينتاريناس أبطور الجيرات ساتفنا أبطور رواندا ساتفنا أول أفريقيان جيم ساتفنا أبزي نحن تركت كيس كاب سجى $100 كتود تفليكا كلهم يعرف تجيتهم أو زاد لي ناي وزعتهم سايكل زورو بمولو وزعتات ناي من قصدي ويدما ناي حاجة كانتا أيو مالتهم ስለዚህ ግን ሐስቡን ማረክ እንደይ ወጻይታት ከም ዝግበር እዚ በፌዴሬሽን ኢና ንዛረብ ዘለና እጂ ልክ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ዞባያን ፌዴሬሽናት ኣለው ዞባያን ፌዴሬሽን ድማ ናይ ሕጂና ኣብነት ማይ ቀዳማይ ያም ግርማይ ቀዳማይ ያም ግርማይ ቀዳማይ ያም ግርማይ
ፌዴሬሽን ድህሪልና ኩሉ ውድድራት ኣብ ዞባ ማእከል ዝግበር ናይ ዞባኦም ውድድር የዳሉ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ዞባ ሪት ዋንጫ ዙር ዞባ ማእከል ካብ ማውንቴንስ ጋር በቀዳማይ ዲቪዥን ውድድራት day today. Let's talk first of all about the intermediate sprint. It was in the back of your mind to be at the front for that one. No, to be honest, today it's not my plan. Just suddenly Jasper tried to be there, and then of course I need to follow him. And it was not the plan for me, but for sure I knew Jasper would try something, so I just opened my eyes and tried to follow him, and then finally we بحق زخرع من السيونة ياسبر فيليبسن فيتني فيت كراها بخلو بيلا جيرو كم زحلفو يا رجاجي سلنا زلبيني لنفسه وكف مدرخ لنفسه وكف نتقدمه كم زواد غلان كم زقايا لنا نرلنا ناي بحق زت تبابع مورال زهب كنتاتنا نرزلنا أجو خاطرين برلو أبزيادة أبزل عيبلانون عيبلانون جميرو موتهم قدامو حاخيرو موت عقبه رايز دما زقدنه بلعوم بينو حدي سحب متت قوي اسي عيبلانون نتارجا طليتوا قتل ونينوا حدش نتبي ابزعله تصعبوا تصلي القلم قلم علونا بحجميتي في الموسيوم ببحني تصريبوا تمنقدي سحر the front. كيتكم رايوا بحفشا نايلو معرفتي ابزخو دي بيني اخرعنايو حقسنايو نايو بدما كابز جلو نزل على درجه كيدو بكل منقدي بكل مداي كعنببلنا ناتو صلوا دما نابكالو تودادر تحليفو عبي أرأيا كونتن وسولدو ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو أجو خدما نبرلو ببزلنايو thank you very much بيني بتعامينا نقرأ باخا نسدرا بيت بيني نكو حقوسكم نبعلت بيتو ني أبون أديون نحواتو نقولهم نقول زبير ترادما يوحنا زبحلو لو جزينا زلنا نايلو مارس سابزخودي ناي هوب قال نجر رخيبكم لاخد كونو تصفى قبر كم نابلكو نايلو مارس سابزخودي أبكال أرستي أكساب نراخب من البات مزياخ قد فكمي أبكال أرستي أب قربها جزيخ نراقبنا نبي ندم شركة قبرك فتني لا يقبروا سبورت قبروا نبكالو تم حلال فوا نابلكم زيها قد فكوا